Dobar dan. Dobar dan. Zoran Lalić, Žig Info. Imate li minut vremena? Evo imam. Pošto znamo da dolazite danas u Grodsku, imate sastanak kao poverenik SNS-a za opštinu Grocka, opštinski odbor, pa me interesuje koji je povod sastanka? Sastanak. Ajde, kažemo, poverenik, pokušavamo da organizujemo opštinski odbor sa nekim novim ljudima i to mi je zadatak, pa sam došao. Došao sam da porazgovaram sa nekim ljudima sa kojima mislim da mogu da napravim novi opštinski odbor. Mislite li da može da se sa postojećim ljudima uraditi i popraviti situacija na teritoriji opštine Grocke i od strane vaše partije, koja je vladajuća partija? Već verovatno ste čuli da je moja misija da se napravi stranačka organizacija suprotna od one kakva je do sada funkcionisala. A još jedno pitanje, da mi ne zamerite, da li je to izvodljivo s obzirom da ima dosta recidiva prethodnog predsjednika i predsjednika opštinskog odbora i tako dalje? Sve je to tačno. Kako ćete se izboriti sa tim recidivima? To mi je veliki zadatak i veliki izazov za mene. Znači ima šanse da se izborite sa tim recidivima? To mi je zadatak, ili ću uspeti ili neću. Dobro. I dobio sam zadatak od predsjednika stranke da pokušam nešto da uradim. Da uradite. Pre svega mislim da razgovaram sa najboljim ljudima u Grockoj. Kad kažem najboljim, to su najbolji domaćini koji su nekorumpirani, obrazovani i tako dalje, a ima ih u Grockoj, ima ih u svakom selu. Ostvareni na svom privatnom planu, prepostavljam samim tim onda. Ako je domaćin u svojoj kući, onda je domaćin i može biti i domaćin u opštini. I to je politika Aleksandra Vučića i to je politika SNS, a ne politika nekih interesnih lokalnih grupa ili pojedinaca. Da vam pomogu. Možda čak i kabadahije. Ja sam veoma otvoren, da vam kažem, i veoma oštar na jeziku i nemam problem da ljude nazovem pravim imenom, tako da... Mogu li još jedno pitanje? Može. S obzirom da se bliži godišnjica hapšenja, 25. januara će biti, kako je uhapšen Dragoljub Simonović, prethodni predsjednik opštine i opštinskog odbora Grocke. Kako komentarišete situaciju da je još uvek suđenje, onako da kažem, nije traljavo, ali još uvijek se to malo... Pa, šta očekujete sad da vam ja kažem, kad sud je sud, sud je nezavistan. Mi smo kao stranka uradili svoje, Simonović nije predsjednik naše stranke, nema veze sa našom strankom, nikakve funkcije stranačke ne obavlja, nikakve funkcije u opštini ne obavlja, bar ne direktno, možda indirektno moguće, jer je opština još uvek nije uradila sve promene koje sam ja mislio da treba da uradi, jer je kratko vreme do izbora, tako da, ali u svakom slučaju Simonović niti je predsjednik opštine, niti je predsjednik stranke, niti ima išta sa strankom. On je suštinski još uvijek samo član, da kažemo. Član jeste, dok i svaki ima pravo da bude član, ali ne može da bude funkcioner sa tim opterećenjem kako ga tužilaštvo tereti. Da li će biti to dokazano, ne, to je na sudu. Kako proces traje, verujte, to ne znam, isto ne mešam se. Mogu samo da kažem svoje lično mišljenje da uopšte nisam zadovoljan brzinom odvijanja određenih sudskih postupaka. Smatram da bi to trebalo brže. Mislite generalno na sudske postupke, a i na konkretno ovaj postupak? Generalno. Tako da, ali ko sam ja da to komentarišem? Sudstvo je nezavisno. Ali moje mišljenje, mogu da kažem, sudstvo je nezavisna grana. Ništa da vas ja ne zadržavam, pošto očekuju saradnici tamo. Hvala vam. Hvala vam. Pozdrav. Pozdrav.